जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आपण मानकर प्रियर सिफन तो अगेन वेलकम करुच्ची गोटे सुंदर ब्लॉग को तो आज हूँ 7 जुलाई दैट मीन्स आज हूँ रथ यात्रा पवित्र रथ यात्रा तो आम जाऊँ रेडी हो गलुनी टी एनटी विषय केमती कौन रथ यात्रा हो देखापी देन आम बाहर रथ यात्रा देखापी क्या जाऊच बेटा तुम्हें क्या जाऊच क्या जाऊच जय जगन्नाथ कह दे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केते खुशी हो जाउची हम गुटलुटा पटरू क्या जाउछ बेटा तुम्हें कुआड़ जाउछ कुआड़ जाउची कुआड़ जाउची हम बेबी बेबी कुआड़ जाउची कुआड़ जाउची बेबी बुआ 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 कौन जाउची कौन जाउची तुम्हें कौन कहूच बुआ डाक बुआ 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 मम्मा के बच्चा मम्मा 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 दादू Oda, अरे ओदा ओदा दादू ओदा दादू ओदा ओदा दादू ओदा बुआ 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 कल पहुंच चली जो एरिया है कुटरू मंदिर बाहर रथ ना मंदिर ठीक जाए पड़ो मंदिर बाहर पोस्ट ऑफिस पाखे रही रथ हाँ मंदिर ठीक जाए पड़ा जो बाहुड़ा दिन पुणी मंदिर को से रिटर्न कर फाइनाली आम रथ यात्रा पहुँची गलु आज बहुत ही रस रथ यात्रा तो रस रहा तो ये टिके पार्किंग टिके प्रोब्लेम थिला तो आम फास्ट ये ओल्लै गलु भाई तार पार्किंग करके पछरे आसियो बोली कहला आम गुगुलर एटा फास्ट रथ यात्रा आ से भावुची कुआडे आसला बहुत आवाज थिला तो से देखुची मते कोठी के आनिले मु कोठी के आसिली एमती लोक माननको भी एमती बुली बुली देखुतिला से गणकर दर्शन मत मिलगला तो मु बेटी मो जगह भाई को टिके जय जगन्नाथ करदेली देन एठी नाना स्टार्ट करदेले आमर गॉड को आरती दबारे एक्चुअली आम आज आसला आज के टिके लेट हो गला बिकज भाईर टिके काम थिला और गुगुलू भी टिके सोई पड़थिला और एठी बहुत म्यूजिक आवाज थिला तो मु टिके वॉइस ओवर करदेली सब रथ यात्रा एमती सब सामान आस्था है भगवान
ଅଦା ଅଦା ଫୁଟାଣେ ହାଡ଼େ ଆସେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ଗୀତା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୁଗୁଲୁ ତ ଜମା ରହୁନଥିଲା, ତ ସେ ଖାଲି କହୁଥିଲା କି ମୋତେ ତଳେ ଛାଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ହିଁ ଚାଲିବି ଏକା ଏକା। ତ ଏଠି ମ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତା ଉପରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଜମା ଆସୁନଥିଲା ଡାକିଲେ ବି। ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଗଲୁ। ମା, ମୁଁ, ଭାବି ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବି ଆମ ସହିତ ଆସିଗଲେ। ଦୀପ ବି ଲଗେଇଦେଲୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବହୁତ ରସ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପୂଜା କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଠିକ୍ସେ ଭୋଗ ବି ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଦୀପ ବି ଆମେ ଲଗେଇଦେଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର କାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆମ ଏଣ୍ଟିଭିସ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ମୋ ପୂଜା ଏଠି ସରି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ପୂଜା କରୁଛି ମୋର। ଆଉ ସେପଟେ ଖୁଡ଼ି ଏଠିକାର ଫେମସ୍ କାକରା ଭୋଗ ଯାଇକି ଆଣିଲେଣି। ଆଉ ଏଠିକାର କାକରା ଭୋଗ ତ ବହୁତ ହି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଝାଲ ମଟର ବି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଟିକେ ନନାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଗଲି। ତ ମୋ ସହିତ ଏଠି ଗୁଗୁଲୁକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି କହିଲି ନମ ନମ। ତ ସେଠି ନମ ବି କରେ, ଯେବେ ବି ଦେଖେ ସେ ଗଡ଼କୁ ମାନେ ଜାଣିପାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ନମ କରୁଥାଏ। ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଲେ ଘରେ ଏମିତି ନମ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲା ମାଇଙ୍କ ସହ, ଆଇ ମିନ୍ ଆମର ଆଈ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ଗୁଗୁଲୁକୁ ତ ଟିକେ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିଗଲା ମାନେ ସେ ପୁରା ତଳେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଧାଉଁଛି। ଦେନ୍ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଆମ ଗୁଗୁଲୁକୁ ଧରିକି ଟିକେ ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ। ଗୁଗୁଲୁ ତ ଜମା ରହୁନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ଟିକେ ଖାଇ ଘରକୁ ଚାଲୁ ଆମର। ଆସ ଯିବା ଆସ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଆମ ଘରକୁ। ସୋ ଗାଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏଗେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇब ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ବାଏ।